Ti Masakbayan. Ti napalabas, marayaw ni Nana Marna, gapu iti kinaragsak da Leo kan Dexter. Agtultuloy ma ti panaglaklako da silina kan ligaya. Agingga ang nagbalinda ang nasingad iti tunggal maysa kada Leo kan Dexter. Nakarik na nga rod iti panagayat ni Leo kan ni Silina kat nagdaton iti balasang. Iti maysa arabi, sinarungkaran ni Leo ni Silina iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imayak dito'y balayo si Lina. Tapno formal adamagak, noan niya ti pangadang mo. Leo, Si Lina, nakaikadang ka ka din? Leo, talaga ka di nga ay ayatan na? Wan si Lina. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Ha? Anya ti kayat asawan ti panagsanaay mo, si Lina. Di na ka di kayat. Kwa, Leo, aklo na kon ti panagayat mo. Ha? Agpaiso si Lina? Wan, gaputa sipod pa nakakitakan ka. Sabali tinariknakkan ka. Kat iditingitingak ana imbag, agayatak kan ka. Nanang, inaklon kon ti panagayat ni Leo. Kat awan ba't tidakas na anak ko? Di kaano nga iti plano yo pa nagkasar. Ni nanang mat. Agam amu kami pa'y ana imbag Wen ka day anak ko. Nasayat ba't no adan kaayan ayat mo tapno sa anak amadanagan. Apay ngamin amadanagan kayo. Amangan ko nak numabakitan ka abalasang anak ko. Ni nanang mat. Day tapay lang ti pagdanagan nyo. Ay una anak ko. Gaputan na rigat ti agmay-maysa. Uy, mayat ti isam mo Selina. Kat naragsakak nga rod. Inspirado? Kunanta na kasta, ligaya. O di nasaya at nukas na. Apay, inaklon mo ka din? Inaklon konti. Di panagayat na Panagayat ni Asino, ligaya. Ni Leo Tamok mo tadi mo kayat ni Mang Julian, talo makayan day jay. Wen, ligaya. Ha? Agayan ayat kamin kan ni Leo. Ayun na, makapakilig ka ba't si Lina? Sungbatam matan ni Dexter. Kasano asong bata, kat saan mat nga agar-aram? Ha? Ang agayat ka kan kwa na? Ay, saan man asyak ti pagdamdamagam si Lina? Tikit di maipapankada kayo kan ni Leo, ti pagsaritaan ta? Ay na, uray adda ni Selina iti biyagyaw. Aglinong kayo mat di unay sobrang ti gagat yumat. Ay na, insan. Mabasa nga rod da ito abuno. Nakarkaron to dagsan na. Sa bagay. Umapal ka niya. Awan nga minti agayat kan kakait. Ha? Uy, saan mo to Sakit lang ti ulo na ita. Kasano kumasakit ti ulo? Inspirasyon ko na Sa bagay. Mala, barang tumuredak tumat nga agaram. Saan mo tin anagaw-awid ti anak talakay? Wen nga raw. Amangan no madama ti apit da. Ay, wen siguro Bareng tumamadamutin iti mayat a presyaw. Tapno adagong gunada nga imadayaw. Wen nga raw. Daita ti kanayon ko nga ikarkararag. Kastamot ti karadkad tayaw. Un bakit? Sapay ko mata na salun at tayo akanayaw tapno awan parikaw. Wen nga rod lakay. Kat sapay la kumaa taagawid da iti mabiit. Kailiw ko una yun ti anak ta. Adan to siguro bakit? Di ka madanagan. Mayat ado tinaapit tayo itimula tayaw. Un nga rod, Uncle. Sapay ko tamayat mo ti presyo. Mala,
Pilyan nyo ana imbag. Ilasin yaw dagiti first class kan second class. Angam, magatang nga ta dagiti second class. Wen, dayta ti pagsayaatan na no nangina ti presaw. Tauray dagiti second class when no third class kat gatangin da. Ay, kastagaya manggay. Wen, baraw. Ay na, Uncle. Saan ngamin nga mo ni Dexter? Gaputa ka na yun, edi amabangkrap ti gardin na. Kastaya. Mala, pilyan tayaw dagiti naapit tayaw. Tagrubwat tayo inton madamdama. Intay ilakaw ni Jay bagsakan. Sumurutak nga takada kayo, insan? Katuan na insan. Agsarak kami mat ka ni Selena. Ay kat inton bigatin Mamangano ag sakit tinakam na. Ay na, maawatan na dayta. Basta ibagam. Insan. Ay na, dayta ti may sarasaw no apay ajak kaya ti agaram. Masapol nga ipakada ti amin na papanan. Ala. Sumurot akon. Awanan ti adwa sao. Kasta insan. Awan ano di ka sumurot. Amang ano saan nga ibaga ni Uncle Tipod no apreso tinatag. Anya? Nay, apayan anak kao. Aglibi-libi ka mo dita. Ni Leo nanang. Kunana nga umay dito balay ita. Ang awan mo. Ay na, anak ko. Amangan mo't no adda makagapo, no apay asaan nga imay. Ay, di ka kasta-kasta, anak ko. Kasaritan pa'y nga umuna. Kat damagam no apay adi na kasi narungkaran ita. Wen, nanang. Imay ka pailaan. Pasensyakan Selena. Kalaat ngamin nga adda na panan mi. Amangan mo't ada sa bali anapan mo sinarungkaran. Asino kumangay? Si kala ang ti babae iti biyag ko. Isu adi ka agpampanunot, itinuan niya laditan. Kami pa'y aglako kan niligaya. Panawan ka pa'y dito balay. Agsarsarita kayo akan ni nanang. Ha? Ay, saan kumaa? Taglalangan tayo kumaamangan. Saanan? Mapanaklatan aglako. Pang-aasim kumamata si Lina. Saan kumamata kasta? Jack gagara ti amin. Kan may isa, agawid ak pa ijay banaw. Makalawas ko siguro ijay. Sige, panawan kan, Leo. Uncle, agpakada kami kumapay. Agawid kami kumapay ijay banaw. Ay katuan na. Ingkay pa'y umiliw kadagiti naganak yaw. Uncle. Medyo nawadwad mo itinabingay yaw. Isong agbakasyon kayo pa ijay. Ang magsubli kayong tumanin at agmula tayaw. Uncle. Magagaran ni Insan Leo nga agawid. Tamapan na ibaga kadagiti dadakkel na ang agkalaysadan kini Selena. Ha? Kastaya. Adan plano yung agkasar ka na kan. Ay, awan, Uncle. Jack amuman ka na Dexter. Chismoso launay. Nay, Insan, di ka matagtaga rin. Awan, insan. Agawid talang arudan. Ngam awan pa'y gaganay gayam. Awan day toy. When no? At dasan nyo ang nagkinawatan kini Selena? At ang arod. Di nak maawatan. Anya? Ay, talaga kasta, Insan. Saan nga iti amin na kanito kat naragsak ti ayan-ayat? Addang adda ti saan apagkinawatan. Ang rumbang lang nga pagsaritaan nyo anay bagday ta. Uninsan. Agsarita kami to. Ito nagsublita. Kanayon nga awan gaganay gayam Selena. Apay aya? Kasla na dagsan na kanayon ti barukong ko. Ni, apay ngamin. Ibagam tapno amok. Nadagsan ti riknak, ligaya. Gaputa nagawid ni Leo ijay lugar da. Kat saan kami nagsarsarita. Ay na, pinabayag yumot ngamin ti di yun nagkinaawatan idi. Wen nga rod, ligaya. Nagmaditirik na no kastoy. Kastay ko na dan, adda nga adda ti saan apagkikinaawatan.
Ngam saan aday ta ko matipakadadaulan ti relasyon nyo adwa? Wandi gaya. Kat agyaman na. Gaputada ka akanayon adumdumngag kadagiti ibagbagak aparikot ko. Wan ta saan talaang nga aggayam si Lina? Arig na agkabsatan. Nanang, tatang, awatan yu day talagatad. Ay na, uray saanin, anak ko. Awatan yu kid din nanang. Isupay abus-buson nyo, intun nagsubliak edi ayanda ang kalalipyo. Agurnong kakidi anak ko. Abangan no kilad nga ibaga dagiti dadakkel ti kaayan-ayat mo kagkasar kayaw. Awan pa iti plano mi dayta, tatang. Kumusta nga ti relasyon yaw? Mayat tama, tatang. Ay nasaya at ano kasta. Aywanan nyo nga raw ti relasyon yaw tapno at namasakbayan yaw. Wan, tatang. Wan, anak ko. Tapno agkasar kayon. Kat maadaan kami mutin iti apo ko. Ligaya. Kailiw ko ni Leo. Nabayag nga ro dun, kat di da pa'y nagsubsubli. Apay nga ta? Ipapas da siguro at agbakasyon. Tan umay daman nandito Garden akanayon ti ayanda. Sa bagay mo't ket di Ay, agbabawi ak. No kumata kinasaritak sakbay anagawid ijay lugar da. Saan ko maakastoy tinapasama? Anya ngay, talaga akasta si Lina. At dalatamot pagkamalyan ti tunggal may sa kada tayo. Ngamday takat pagadalan tayo kuma, tapno saanan ang maulit pa'y. Wen nga rod ligaya. Sana bali. Urunusan mi daytoy asaan mi anagkin na awatan. Naglinis ka di mutlaeng iti silid da Dexter ken Leo, bakit? Wan lakay. Kasla ita dyan baga da apan nagsublida. Wain, tapno agmula damanain. Ay wan lakay. Nagagat at talaga dagichay. Iso dati kaduan itinabingay. Wain, bakit? Naruamdang aminan iti panagmula. Gaputa sipod ubing da. Insuro ida dagiti naganak da. Wan nga rod Saan akastay na o di nagabang ditoy. Pinanawan dakit din tay kaimulmula da. Wain, bakit? Iso asaan ka nagkamalay anangayab kadakwada. Tatang, agsubli kami ni Jay lugar dang kalalipyo. Ay una anak ko. Ket agan anos kayo ijay Tanay, mayat mo't tibingay yaw. Un tatang, naanos na ang kalalipyo. Iso aganado kami mat nga agtrabaho. Ken adda inspirasyon mo. Un tatang, naayong nanday ta Ala, aywanan niyo ti relasyon niyo kunakmanan. Saganaan niyo ti masakbayan niyo. Husto amin dagiti imbaga ni tatang mo anak ko. Kat day tatilaglagipam ije papanan nyo. Agsin nakit kayo kini Dexter ichay. Tada kayo matag kadkadwa. Unanang, tatang. Ala, mapanak nga rodan. Ala anak ko. Aywanan na ka ni Apo Diyos. Agyaman na, gaputa nagsubli ka matlaang Leo. Un si Lina, kailiw ka una yan. Kailiw ka matan Leo. Si Lina, sapay ko ma, tanapunas ang tisaksakitan tinakam mo kanyak. Wan Leo, kat pakawanan na kuma iti impakitakkan ka iti kalabas. Wen, di ka madanagan. Maawatan ka. Gaputaan mo, nagsakit laang tinakam mo kanyak. Agyaman ak unay Leo. Laglagi pom akanayon. Ay ayatan ka iti kasta unay. Kasta akmat si Lina. Ay ayatan kamat unay-unay. Talaga asupo, ay punda ito'y bakit? Ay wan nga rod lakay. Nagpigsa kituto. Nagpigsa pa ti angin na. Ay natataal siguro dagitiin mula tayo. Bayam dagita mula.
Dikit di karadkad tayo, ti panunutan tayo. Sa bagay Anya day Jaya, nakapigpig sa. Huwag nga ron bakag. Kaslada nargaay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, dimtang tinapig sa abagyo kat nagaburan amin a hardin datata alipyo. Nagpakada nga rudalayo kan Dexter kat napanda na kiminas iti adayo a lugar. Napukawan mat itinamnama ni Silina nga agkita dapay kan ni Leo. Isuan na kunana a panawon mat siguron nga agsapol iti lalaki a mangayat kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napuluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Kitaam man si Lina, napanggayam ng gad ni Leo iti sabali a lugar. Ken nagbirok iti sabali a babae. Kunam ligaya. Anya? Kat isumat. Ay na, di ka kumagsao iti kasta. Saan tapay mat nga amuno pudno day ta nga atap mo? Awanan, ligaya. Nalipatan na kunday dya aleyo. No kasta, mapukpukawan kan itinamnama nga agsublipay ni Leo para ken ka? Kasta nga talaga. Iso apanawon mat siguron. Tapno agsapulak matan iti mangayat kanyak. Anya ka din day ta nga ibagbagam si Lina? Seryoso ligaya. Nabayagan ang nagururayak. Ngam awan lata tinauray ko. Iso ako nak itibagik. Asa pulak matan ti ayat at talaga apara kanyak. Tapno sa anak amayaw awan. Anya? Nang namnamaak nga agsubli ni Leo. Ngam aging gaita, awan lata. Eso arugya kon timang lipat kan kuana. Tapno saan ngad adda ama sakitanak. Awanan insan. Nalipatan nak siguro ni Silina. Di ka mapukawan itinamnama, insan. Umadanin ti panagsarak yung manan. Di ka kadyag-liday. Insan. Nita, tinarkaro nakit din. Kasanumat ngamin. Kaslawanan namnama makabingay kita. Sika iditi ka nayon amang ibaga kanya kanas ka na positibo ka nayon ti panunutin. Iso akas tamot ati ibagak itaken ka. Sa bagay, husto ka, insan. Sapay ko mga rod. Taurayin nak ni Silina. Nagpipintas na itilakong abado, Selina. Wena, tapno magatang adagos. Un nga ron. Kasla kanayo ng may bustilakom. Wen, ngam nasken nga aganos kami laeng. Tanusan kami nga aganos. Awanen Iso ang masapol nga anusan mi nga isursor dagiti lako mi. Talaga nga anos ti kasapulan tapno da pagbiyagan. Tano agsadot-sadot ta, ay awan Husto ti kinuna, Mark. Iso adakkel ti pagyamana kanyang gal alipyo. Tasyak ti inala na amangaywan iti manok na. Wen naanos pa'y ni Uncle Alipio. Nalawa idi ti ipatpatrabaho na agarden na. Ngam idi may tinapig sa abagyo. Isumat ti pan nakadadaal ti garden na. Un nga rod. Imbaglakit din tada binangon na apultrina. Wen nga rod, Mark. Nasukatan tinapukaw agarden na. Adanam namang agkita kayo pa'y kanileyong Selina. Pag ko naamat ligaya. Wan
Anya tamutangay, no ayaban ni Tata Alipio nga umay mga yuan iti poultry na. Oh, apa yun, Selina? Bay amon day dya alayo. Makaamumatan iti biyag na. Tamakaamuak matan iti biyag ko. Anya? Anak ko, kumusta kayo ngayon kini Leo? Kinapudno na, nanang. Nadagsan tirik nak iti daytoy nga ikadang ko. Anya? Saan ko mat siguro apakabasulan? Nabayagan ang nagururayak iti panagsubli ni Leo. Ngam awan na uray ko. Iso asong batak matan ti idat-daton ni Mark a panagayat. Anya? Wen nanang. Agam, anak ko, sigurado ka kade nga ay ayatom ni Mark? Diyak mo. Diyak maawatan ti bagik. Ay na, nariigat ti basta ag desisyon latan anak ko. Tingitingam pa'y anaimbag, no talaga nga ay ayatom ni Mark. Wen nanang. Insan, mayat tibingay tayo dito'y Minas. Wen nga rod, insan. Kung naktumat ka. Una rod insan, naibaglangan tayo anusan ta, tanusaan. Awan ko makwarta ta ita. Kat, anya ti plano mita. Agawid ta pa ije banaw insan. Mapan ko man bayadan je ilaklako da atalon. Uy, mayat day ta plano ma. Wen insan, ken pasimpak ti balay me. Ken gumatangak itilugan ko. Talaga mo ta. Katuna insan. Taramatan taman amapan ije lugar da silina. Ay katwa na. Mayat da kita plano. Kahit sikangay mo't insan. Pangaramatam ngay mo't itinabingay mo. Patarimaan ko matlang ti balay may. Ken gumatang iti baka ken kalding. Isupay apaaduan ni tatang ka. Kat ti daduma, aramaten ti kabsat ko nga agad-adal. Tamakita kat desidido iti panagadal na. Ay katuna insan. Alang rod, intag pakada kadag iti kakadwata. Taagawid tapay lang ije lugar tayo. Sigurado ka, Selina? Paikalaysa ka ka ni Mark? Wen, ligaya. Ay sus, kalaat man day ta pangadang mo. Sigurado akon iti daytoy apangedeng ko. Ngam Selina, ang mga no agbabawi kanto iti udi na. Ang mga no nagdesisyon ka laeng, gapo iti sakit tinakam mo, gapo iti napasamak iti relasyon nyo kan ni Leo. Diyak mo, ligaya. Ang basta, makikalay sa akin ni Mark. Anya? Sana bali. Masursurok tumatla siguro nga ayatan. Naa, ang mga no anyan to ti ibunga day ta nga aramidam, Selina. No anyaman ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Awan ti maaramidak. Sangwak tulaengan no anya ti bunga na. Tsak laing pagaro pada kayo gayam kay ni Selina ti agkatuluyan, Mark Baraw. Ure siya karot tata. Kung naklakit din o dinak ayatan. Talaga kasta Baraw. Saan nga isuda kini Leo aka anakak ti para iti tunggal maysa. Uwan tata, naistorya ni Selina kanyak na ita. Ay, iso nga rod, aniligaya edi ti irtrito ken ka. Agam ni Selina matgayam tinamagpitik iti pusom. Sapay ko maa, ta saan tong agsakit tinagam ni Leo kada kami. Saan mo't siguro, Barok? Gaputa talaga akasta ti gasa. Nagatang mo aminin akayat mo, Leo, anak. Wan nga rod nanang. Nabayadan tayong jetalon. Kan nakagatang tayo itilugan tayo. Madamamot ten at tartarimaanan da ti balay tayo. Ba nagapagyamanan mikin ka, taamom tinaharamatam iti kwartam. Bunga amin ti panagsakripisyok dayta tatang, nanang. Ti panagan-anos ko, gaputa kayat ko amaadaan mo't ko maitinaranyag amasakbayan. Uwan anak ka. Ang inka kumamit sa rongkaran ni Selina Ang mga nuur-urayan na ka. Dandani makatawanan na di kayo nagkitkita. Wan nga rod tatang. Dayta mo ti planok. Iso nga intun bigat mo't lang.
Mapan kami ka ni Dexter di lugar da. Tasarongkaran mi ida. Aging gayta, kasladyak pala mamati nga asawa kan, Selina. Mamati ka nga minan, Kasanokot, kasla di na kamin pagan ano idi. Kasla nakasupsuplada ka pa'y. Anya asuplada. Kung naklaan ba't Kat no nakasingsingput ka. Iso nga rod na nagayatak adagos kan ka. Sapay ko ta saan kantong agbalbaliw. Ikarik na ita. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ala, rumwarta man kiti. Sursuran ta ti ili. Tainton bigat. Agsublita manan iji tampak. Wen nga rod, Mark. Inton makasublita manin ijay. Ay, trabaho manan ti into na renta. Iso nga ag-enjoy takit di nga agpasyan. Kung naklakit day no asino ti akin lugan iti kabarbaraw. Si kamot gayam Leo kaanakan. Wen uncle. At damot na bingay mi ije na pan minakiminasan. Iso agi matangak meten ay tilugan ko. Ay katwan abaraw, mayat day ta. Wen uncle. Katuray da kayo. At damot gaya man poultry Wain, da kayo nga ro tinapanunot mi iding agbantay. Ang mi dinapanak ijay lugar yaw. Imbaga ni tatang mawanapan kayo nakiminas. Saan abali uncle? At damot na alayo akatalakyo. Wain, adda ni Mark Barok. Mayat ano kasta uncle? Wen kahit sa pailakumata di ka makmakla at iti ibagak. Ha? Anya ka diday ta uncle? Ni Mark tinakaasawa kini Selina. Anya? Nukasta. At ang arudon asawa ni Selina, uncle? Wain, Barok. Kalkal pas launay ti kasarda. Ada siguro dua alawas tinapalabas. Anya? Wain, Leo, Barok. Saanin ang nakauray iti panagsublem. Gapo tadi ka nagpakpakita, nagsapulin iti sabale. Kapay ngamin, Barok. Uncle, adayo tinapanak a lugar. Awan apulos ti signal ijay. Iso asaan ko ang makuntak. Sana ka magabiyahe. Kaputag tuloy matitrabaho mi. Nagsakripisyo akang kalalipyo. Inanano sa kami narigat iti trabaho. Inipturak ti iliw ko. Gapulang iti ayat ko kan kuana. Ken gapu iti ayat ko ang makaurnong para mutlang iti masakbayan mi kuma. Maawatan ka, Leo. Gapo tamayat ti planom para kada kayo. Angam talaga akasta. Sana na kayo tinaikari iti tunggal maysa. Nasakit ang kan. Ninamnamak nga orayan na. Nang namnamaak nga damas ublyak. Ngam napaayak lagayam. Agsublitan ni Jen lugar tayo insan. Awanan ti rason, tapno agbayag tapay ditoy. Insan, Leo. Si kanti agmaneho insan, diyak kabalan. Insan. Ano sampay lang insan? Amangan nga minuma-aksidente ta. No siyak pay lang ti agmaneho. Ay na, insan. Pagkalmam ka di tarik na. Awan mo't lang ti maramidam. Gaputan alpasan ti amin. Wan insan. Gamda sakit lang amin. Impag-arup ko. No anda masubiyag. Gamawan mo't lagayam. Masya naklaunay ka ni Leo. Makita ka nasaktan iti kastaunay. Ay, wen nga rod bakit. Kaslasaan nga iso jay Leo nga amamok. Tinaragsak ka na angaw. Talaga kasta bakit. No pampanunutin. Adabidot dadwa. Tanabayag asaan na nagpakpakita ni Leo. Kaya nasaan mo't ang nakauray ni Selina. Ay, wan nga rod
Ngam gapo nga ron iti pagbiyagan, imadayo ni Leo, kat gapo ta napukawan mat iti namnaman ni Selina. Nagsapulan iti sabali a lalaki. Ay, kasla nobela ti pakasarita anti ayan ayat da. Talaga kasta. Kahit sapay lang ko ma, tanaragsak ni Selina iti sidong ni Mark. Kat makailiw-liwag kumamait ni Leo. Mabisin ka din, insan. Isagdang mo pa lang, numabisin ka, insan. Alangan mo tasak lang timangan, insan. Sige nga, Rod. Isagdang mo, tamangan ta. Narigat mo ta, sapay adayo ti biyahe ta. Hawid nga, Rod. Ala, mangkita kay tinawaya pagparadaan. Nawayaman kiti dito ya. Di ba bahaya nakatakdar? Kasla ni Selina. Anya? Wan, insan. Ni Selina nga agpaisaw. Sige, insan. Kaya't ko ang makasarita ni Selina. Nagbayag matan ni Mark, napananangatan. Selina? Leo, Uwan, Selina. Kaya't ka ang makasarita. anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napuluhan. Destinasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagbayag matan ni Mark, napananangatan. Selina? Leo, Uwan, Selina. Kaya't ka makasarita. anya? Selina. Apay. Nakiasawa ka mo't gayaman. Leo, Agsawa ka kuma, Selina. Apay adi na kinuray. pudno. Nakiasawa akon. Gaputadi kan na uray. Nabayag ang nagururayak. Ngam nagpakita ka kadi kanyak. Saan? Selina. Ingkarikmat kan kang agsubliak. Agsubliak para kan ka. Ngam sikatisaan anak kauray. Di mo maawatan ti sitwasyon. Leo, Inan-anusak tirigat iti nakiminasak. Inibturak amin nga iliw ko kan ka. Ngam, awan ba't kayang mauray ko? Ubaw ti panagayat mo, Selina. Saan ka napudno? Leo, denggan na kumamat. Ngam sige, Selina. Ipaay ko ti wayawayam. Gaputawan mo't lang ti maramidak. Ngam ti may magakan ka. Sapay ko mata naragsak ka. Iti sidong ti asawam. Ligaya, Apay, Selina. nadagsan tirik na iti panagkita mi kan ni Leo. Diyak maawatan tirik na. Iti panagsarita mi. Nakarik na iti saam kan panagbabawi. Anya? Ado ti mapay iti panunot ko. Anyang at ano inuray ko. No kumangamin sa anak pa'y anak ki asawa. Matungpal nga ta ti karin karimi. Daytan di ibagbagak idikan ka, Selina.
Ala, Hoston, lipata mo ni Leo. Gaputa saan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Ligaya. Si aasawa kan, si Lina. Iso asaan arumbang akasta ti ipakpakitam ka ni Mark. Gaputa no kasta ka akanayon. Mangitong dalaan day ta iti parikot yung nga agasawa. Awanan ti sir-serbi ti amin insan. Abay agastoy. Di mo papasan ti bagi, minsan. Huston ti pa naging inom mo. Bebe anak lang insan. Katdunjak malasatan tinalaos a panagbarbartak ko. Da kayo lang ti makam mo. Anya? Total. Awan mo't lang ti sir-serbi ti amin kanyak. Anya kumapay lang ti gapu nang agbiagak. Saan kumamot akasta at ibagbaga minsan? Basol ti bagyo da ito insan. Ano ko mga minsan na nagaburan tayo di gardin tayo idi. Santa ko mga imadayo. Wala, gusto na itan. Maturog takit din. Adala mo tirabi. Si Lina bakit? Kasla naunag ti pampanunutan. Saan mat, lakay? Apay kumangay. Kasla ngamin may-mayang ka. Saan mat Kasla ngamin kurang titurog ko. Kasta? Si kantumat ngamin. Umanistroya kay di rabi. Uray si kamat. Basol mo Basol ta adwa Wanan. Ay, agyaman na. Di na nadlaw asabali ti pampanunuta. Agsubli kami inji pagminasan, nanang, tatang. Balaway na nakkaw. Agan anad kayo ijay Wan tatang. Kat pag-aasi manak ko, saan aday taagbarbar tagtar aramida mi jay. Wan nanang, di nakpakadanagan. Nasakit ti mapaay ken aya tanak ko. Ngam saan ko maaday ta ti mangdadaal ken ka. Husto ni nanang mau anak. Pakawanom ni Selena, kat punasamon di tapusum. Agsapol kamutan iti sabali a babae. Gaputa saan ani Selena ti paraken ka. Wan, nanang. Maragsak anak. Gaputa makitkitak anaragsak kayo ka ni Mark, si Lina. Wan ligaya. Gaputa na anos kan responsable nga asawa ni Mark. Dayta ti rumbang. Tanagkinari kayo, nga aginayat kayo itirigat man wano ginawa. Iso anas ka natakdaram dayta. Wan naamiris ko ahusto amin dagiti pamagbagayo kanya. Wen si Lina. Ibagami mo't ngamin ayan, no saan mo apagsayaatan? Sika talaga. Kat sika, kaano ka matamaki asawa? Jakam mo. Anya? Amang ano, inton agsubli ni Leo. Ay katuan ligaya. Awan dakas na, no da kayo nga agpahiso ti agkatuluyan. At taman damaga kinsan. Anya day ta insan. Kasla na dagkat kayo kay ni Rhea iti tunggal may saa. Ha? Wan insan. Agayat kakadikan ko na. Aklo na kinsan. Ngam kasla mabuto nga agaram. Apay ko mga agbutang ka ngay. Alakit din. Ang mga nudinak kayat. Ay kat padasampay ngamin Insan. Nasingpet ka, gwapo ka. Ken adan sa nikwam. Iso apat check, saan nakapaayain? Makitan to insan. Nanyati ko nam, sa kunti mga ibaga itiriknam ken kwa na. Ha? Hindi ka gararami da insan. Alangaro din armamaun. Ang mga noon na nakati sa bali. Ay nalakay, madanaga na kinileo. Apay ka di bakit? Amangan mo't no lumakay nga awan asawa na. Saan mat siguro? Iliw-liwag na kumangaminan ti saam amarikrik na gapu iti napalabas. Nabayag mo't day chayan.
Patsag ang nakalipat na jay. Iso na laang, ta di na pa siguro nasarakan ti na magpitik manan iti puso na. Sa bagay mo't kit di lakay. Bareng inton agawil manan, at danton mayam ammo na anubya na. Agmay-may saka mo't ita nagisursur iti lakaw. Wen tata, masadot ka no arumwar ni Selina. Nay, apay ngay. Sa bali ka no nga mintirik na tata. Mga nwagi nawain. Ay, wen siguro tata. Kunanamot nga may nakasla makabakbakwar. Ay, aginaw nga agpaisaon. Wen tata. Nasaya at med tapno addan anak da kini Mark. Ria, jak agsarsar nga agyamyaman. Gapo iti panangaklon mo iti panagayat ko. Gapo tayo ayatan ka mat Leo. Anya ko matirason tapno parigatan ka pailaang. Noan niya ti kunam. Mapantag pa siya ri lugar mi. Tapno pagnunumuan tayo kuman, ti panagkalay sa ta. Leo, iti panagayan ayat na. Awan tinlimad ko kan ka. Amumatan nga awanan dagiti dadakkel ko. Sa bagay, gusto ka. Ang awan ka diti mabalin tayo kasarita. Awan, Leo. Gaputa sipod na ulilaak. Awan matmayat ang mga yab kanyak. Isa nagpaspasara kak anapan lang gad ijay syudad. Talaga natibkar ti pakinakam mo, Rhea. Katsapay ko ma, taagtalinad ti kinatibkar mo, amang pasangbay iti amin ang panubok adung tangkadata. Wen Leo, katduatan to amang sarangat kadagiti amin a panubok. Agbalin to abalangat tati panarabay ni Apo Diyos kadata. Adda kayon iti husto nga edad. O di agkalay sa kayon, Rhea, Leo. Unanang, Way nanakaw. Awanan ti makalapod ka na kayaw iti panagkalay sayaw. Agyamanak nana, tata, takayat dak nga agbalin a manugang. Saan kami ngagpilpili, iti agbalin nga asawa ti anak may balasang kaw. Tinapatag, aginayat kayo adwa iti napudnaw. Wen, tata, ay ayatag ni Leo. Kat ikarik dayta iti sangwanan ti Diyos. Naimbag kit di tanapanunot yun ti agkalay sa. Tani, mapanon ti tawon nyo. ninanang nga talaga. Day tala kanayon ti sang kaibagayo. Sana bale, matungpalan ti kanayon yung nga ibaga. Nataer ti anak yu Selina. Agyaman ha, ligaya. Karuprupam. Pudno siguro jay kunada, ano lalaki, ti inana ti karuprupa na. Kasta ka no talaga, ligaya? Katuan. Kasla mamati ak nga rod. Takitam ti anak mo. Kaingingas na ka. Husto tapno adda duplicate ko. Sa bagay mo't kit di Iso asi ka, makiasawa kamot ngaminan, ligaya. Madanon to dayta. Makasara kak tumutlaang iti kagasat ko. Kablawan kay ti amin na baligim, minsan. Agyaman na kinsan. Pagyamanan tayo iti apo, dagiti baligi tayo. Un nga rod insan. Naimbaglangan tainan anusan ta iditirigat. Kung naktumot ngamin kan ka, insan, adda pagpatinggaan ti rigat. Un matkit di insan. Talaga akasta. At dalat ti dumtang apakaupayan. Ngam no agtalinaad kagaya manatibker. Agbaligi kanto. Aging gaita, kaslasanak pala mamati, akastoy gayam ti destinasyon tayo iti biyag. Sika, nalawan ti supsuplaya magarden. Talo pa yung tilugan mo. Kan nagpintas ti nagbalin nga asawa mo. Un nga rod insan. Kaslamot lagan ka Si kasigod aminero, nagbalinen a financer ti Minas.
Day tamat siguro ati destinasyon ko iti biyag. Maninsan, ngam kita ma, di mo liwayan abiro kan ti destinasyon day tapusom. Agsubliak iti tambak. Inak man biruken ni ligaya. Nay. Agayat kamat gayam kan niligaya. Ngam, binaybayag mo pa'y laang mat. Kas itimbagam ide insan. Agpangadwa nga agaram. Angam no ita, naturida ka. Ala, agawaam nga rod. Tama nga noon anda ka. Angam, di mo kadi kaya ti sumurot iti tambak. Yung kamot ipasyar ani bakit mo ijay. Ha? O sige, insan. Sumurot kami mat kanibakat ko. Tama pantayo man pasyaran da Uncle Alipio. Umay ka no daleyo inton bigat bakay. Ay kat nasaya at ano kastala kay. Kunak ano nalipatan na ditoy. Apay kumamalipatan da ditoy. Kat adumat tinagdalanan da idi ditoy. Kat apay akas tati isem mo. Awan. Sika talaga. Makaisim aklang mit ah. Ay, sa bagay. No malaglagip ko ti kinasotil da Leo kan Dexter. Makaisumakmat. Kablawan ka silina. At dagaya man anak yo. Leo, Kat, kumusta ka matan? nasaya at mat. Sika, kumusta kan? Apay adi mo kadwa ti asawam. At daday di unag. Agsarsarita da kan ni Auntie Marna. Umay kano dito intun madamdama. Takayat nakaamam mo. Kasta ka di? Wan silina. Silina. Apay kasta ti panangkitam kanyak. Kwa? Ay na, Silina. Lipatan mo nung tinapalabas. Talaga kasta. Kat no adaman dagiti banag anak kasakitam. Pakawanan na kuma. Agyaman na kadagita nga imbagam, Leo. Uwan, lipatan tayong tinapalabas. Sangwan tayo kit diti agdama kan masakbayan. Wan Silina. Ne, adaman gayam ti asawa mi jamanukan. Ay abamon, tapno aglalang nang tayong amangan. O sige, mabit lang, Leo. Sungbata kunti panagayat mo, Dexter. Pudno ka di tinangag ko, ligaya. Wan, apay, kayat mo ka din nga ibabawi? Ay, saan ah? Ti panangaklon mo, iti panagayat ko, ti sang kauray ko. Katagyaman hak, gapo tayo naklon nakmatlangan. I love you, ligaya. I love you too, Dexter. Congratulations! Congratulations! Ada kayo dita? Anda kayo ah. Nagdangdang kayo ti saritaan, ti akin saritaan ah. Ha? Ay, saan nabalin, saan? Gaputa mo'y kamilaan at makipagragragsak kada kayo. Wen, Dexter, ligaya. Ala, planuan nyo kit din ti panagkasaryo. Tapno adda pakisalaan tayo. Anya? Leo, Dexter, ligaya, kansilina, kablawan kayo. Uncle Alipio, Angkel, kablawan kayo, gapu itinapagtengyo iti biyag. Kitain nyo man amay na panagsakripisyo yo iday. Nananamin nyo mo't itaan ti samay ti bunga da. Tata Alipio. No iday kat kanayon kayo ama bankrupt iti panagmulmulayaw. Saanan ita? Gaputa may sa kayo na supplier iti Gardain kan pinansar iti Minas, Leo, Dexter. Uncle, Ket da kayo mo't ligaya ken silina. Saan kayon at agasursor ita? Gaputa mayaten ti pwestoyo ita. Wen nga rod, Uncle Alipio. Saan mi aninamnama akas tuy gayam ti pagbanagan ti bihag mi? Dayta jay kunada atong galmay sa kadatayaw at da destinasyon ti biyag tayaw. Kadita, nasarakan yun dayta. Iso akablaawan kayo amin. ditan papagayam, tinagibusan, teserya tayo italawas anapuluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo.
ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalica, Mary Jane Castro, Teresa Calay, Emily Calica, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Rimbutazo, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo. Ti umuna pa sir, te serye tayo taalawa sa napauluhan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Umadanin ti panagturposyo dito'y training center. Aurelia, lab. Mabati akton dito yung agmay-mesa. Talaga akasta, Alfred, love. Ngam di ka matanagan. Saan aktong agbaliw kan ka, nga uray agin na dayuta. Gaputa uray nabiit pay laang ti panagayan ayat ta. Talaga nga impatag kan inayat kan itinapudno. Agyaman ak no kasta, Aurelia. Kat ikarikmat kan ka. Di kan to pulos lipatan. Nga uray agin na dayuta. Gaputa ay ayatan ka unay. Agtalinaid kan to dito'y pusok. Gaputa na patag ka unay kanyak. Kasta akmat, Alfred. Kat sapay la kuma, taagbanag to itinasaya at daytoy nga ayan ayat ta. No kasta, mapankan to nagtrabaho ije bagyo, apaman na malpas ti graduation tayo inton bigat, manang Aurelia. Wan, Marcy, ading ko. Kat agsingsingpat kayo kuma dito'y training center. Agan-anos kayo, tapno makaturpos kayon tumat, akas kada kami. Uwan manang, sigurado lakit di akailiw na kanto ni Manong Alfred. Amangan kit din no agsangit tupay no saan na ka na makita. Saan nga agsangit, dayjay? Nagkariak, asaan kunto aliplipatan nga uray agdaak ton iti adayo. Isunto laang ti ayatan kan ipatag ko. Alangarod manang, good luck laangan iti ipapan mo ijay. Katsapay la ko ma, tagkita tayong tumat lang ija bagyo. Ijay tumat lang ti kayat ko pagtrabahuan, apaman ang makalpasak iti training tayo. Intun bigatan ti graduation da Aurelia, Alfred. Iba ti datayon dito'y training center. Podno day ta, Tindo. Mabati tayo pa'y dito eh. Tapno ilipas tayo umat ti panag-aadal tayo, kas kadakwada. Adayo umat ngamin, nga imunada ngamda tayo, isong agturpos dan. Sigurado, kailiw mo to ni Aurelia. Nang runa, kat ijay bagyo pa iti pinili na apapanan. Ijay agtrabaho ti kayat ko asawan. Husto kay ti day ta, Tindo. Ngam tinapatag, nagkinari kami adwa. Saan kami tupulos nga aglinipat, nga urayan niya ti mapaspasamak. Dahita ti kapatgan kanyak, Tindo. Hello, siyak ni Marcy. Siyakmat ni Emma, kabsat. No kasta, sikat ka Barbaro at Trini dito eh. Wen, katsapay la ko ma, taagbalintaan na singad iti tunggal maysa. Kayat ko nga nga adu taagbalin agagayam ko dito eh. Mapasamak to dayta, Emma. Basta nasaya at lakit diti ugalim. Adu ti makasiningad mo dito eh. Agyamanak nga rod no kasta, Marcy. Kabayatan ti panagtalinaid mo dito eh. Adu dagiti padata, nga adda pa kapilawan na amaam-amom dito eh. Kayat ko launay dayta. Kayat ko ti makisiningad kada kayo amin. Awan parikot iti dayta. Sige, umay ka. Mapantay ti dayja abanda. Yam-am mo ka kadagiti gagayam ko. Sigurado. Kaya't dakamat lang agbalin a paghayam, Emma. Sige nga rod,
Kayat ko dayta. Mapantangaro din. Talaga amapan ka nagtrabaho ije bagyo inton bigat, lab? Ibatin ako na talaga dito eh. Agan anos ta kumalav. Di ka madanagan. Di kanto pulos isukat iti sa bali. Ikarik daytakan ka. Si kanto laang ti ayatek iti agnanayon. Amok matkit di day talab. Isungag talaga kan ka. Si kalaeng ti kapatgan dito'y pusok. Namnamaat dayta Alfred. Katkasta akmat kan ka. Jak to pulos agayat iti sa bali nga uray agin na dayuta. Madlawan naliday kay ta, Alfred. Sa bagay, amuklatan noon niya ti makagapo. Kailiw kong aminan ni Aurelia Tindo. Kasla nabayagan ti kawan na dito'y training center. Idinto tamanupay lang nga aldaw. Sipod na pan nagtrabaho ije bagyo. Maawatak tirik na, Alfred. Ang amanyangay nga rod. Naudi tayumat ngamin ngay may ditoy. Isuada tayumat at nagbati. Agpada kayo ita iti marikrik na ka ni Aurelia. Sigurado akailiw na kamatay jay. Husto ka, Tindo. Iso asay-saya atin tayo ti agadal. Tapno makalpas tayo maten. Adda ka matgayam dito'y music room, Alfred. Itaka di mat ti oras mo dito'y? Wan ema. Kitjak ni namnamang agpada tagam iti oras dito eh. Oray siyak nga rod. Angam nasaya at matan no adda kadwak ita. Tapno adda ka istoryak. Kabayatan ti panagsursurok nga aggitara. Naragragsak matlaan. Kastamat ti kahit ko, Emma. Nasaya at mat, gapota si katikadwak ita. Sa anak matlangan ang maboring. Alang haro din, ituloy tante ag-practice. Amangan no makita ni Sir Peter nga istoryata, kat sirmonan na tanto manen. When narigat ti maungtan. Alfred, Jack ni namnama nga agayat kagayam kanyak. Sigurado ka kadi iti kasta arik nam? Wan Emma, ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Jack ilibak. Adda matriknakan ka. Ay ayatan ka mat, Alfred. Ano kasta? Aklo na munti panagayat ko? Wan, ang pampanunutak lang amin ni Aurelia. Anya lang ang timakunana. Numamuan na ti relasyon ta. Pudno nga agayan ayat kami kini Aurelia. Sakbayan na pa nagtrabaho. Nga medyo nabayagan nga awan komunikasyon mi. Iso analabit. At dametan sa bali akayan ayat na ita. Agayan ayat kayo matgayaman ka na Emma, Alfred. Apay, nalipatam ka din ni Aurelia? Nabayagan nga awan damag kukenkwana pare. Kat dinak mat siguro mapabasol no nagayatak man kini Emma. Maawatak matkid di tirik nam, Alfred. Alang arod sapay la ko ma, tawan to ti agbaliw kada kayo adwa. Saan mat siguro mapasamak na itatindo? Napudnuak kini Emma. Kat awan ga po na, ngagbaliw kanyak. Kumusta ti relasyon niyo ka ni Alfred? Nasaya at mutlat ha. Naragsak kami. No pa'y limad kadagiti dadto maakakadwa tayo ti relasyon mi. Ti pampanunutak. Kat amangan no anyamat ti aramidan ni Aurelia. No maamuan na nga agayan ayat kami ka ni Alfred. Saan mat siguro, Emma? Ken Maysa? Nabayagan nga awan komunikasyon dadwa. Awan rumbang apakadanaga, may papaniti day taabanag. Sa bagay matkit di Nagmayat na talaga ti agtugaw dito igid ti baybay. Saan ka di? Alfred? Marcy? Katuan mat, makapabang arte angin dito eh. Dito'y tayo pa eh. Saan nabali? Nalpas matan ti panagdalos tayo iti aglawlaw. Wen O sige. Agis istorya kayo pa'y dito'y kan ni Emma.
Tendo, umay kan. Mapantay ti day dya banda. O sige. Dito itan nga agtugtugaw, Marcy. Nalinong dito yung abanda. Wen bayan tapay dagiti doa makapagsarita. Kababain mat mangmangagtakit din ti pagsarsaritaan da. Un nga rod. Ala, dito itapay laeng. Dataman mo ti agkuy-kuyong. Kasla datamot tan ati agayan ayat. Anya? Pagan ano kamat nga. Ha? Nagsaor ka talaga, Marcy. Ne, apay ka di Emma. Anya tinaramid ko. Apay ako na masaurak. Kasano, pinanawan da kami matan itay adwa ka ni Alfred, ija igid ti baybay. Kunak nga agiin nistorya tayo kumapay. Pasensya ka la kuman Emma. Pinanawan da kayo itay ka ni Tendo. Gaputa kayat mi ama kapagsarita kayo adwa. Kababain mat mang manghagmikit din ti pagsarsaritaan niyo. Anya kumangay. Awan parikot nga uray manggagyo ti pagsaritaan mi. Gapot agpapagayam tayo mat. Sorry Emma. Jak ingagaraan na saer ti riknam. Gapo iti panang panaw mi kada kayo itay. Awan rombang apagdanagam. Saan kamot kit di akagora? Ala, maturok takit din. Masapatamanin nga agring inton bigat. Laglagi pam, Lunes inton bigat. Agyamanak nga rod no kasta, Emma. Sige nga rod, maturog tan. Good night, gayam. Good night to gayam. Adda ka mat gaya man dito'y kantin, Alfred. Wentendo, mabisinak nga minen. Isungay mo na ako nga imay ditoy. Sige nga rod. Agmerienda tapay. Ituloy tayo pa'y kano ti agpractice nga agkanta. Ang amsika, talaga nalaing kan nga agkanta. Saan, met? Ngimrumbang lang agpractice tayo anay bag. Tapno maragsakan mat dagiti instructor tayo. Saan ka di? Un mat kid Alang rod. Agmeriendatan. Tapno makasublitan. Iti sumaruno apasat ti training tayo. Manon abulan ko dito'y bagyong agtrab-trabaho kas masahista. Ngamawan pa'y urnong ko. Kasano, agab-abang akmat ngamin. Ay, kaya't ko kumati mapan agpasyar di training center ang naggapwak. Awan pa'y matkwarta nga usarak. Sapay kailiw ko ni Alfred. Kumusta mat nga taitan? Hello, Aurelia. Amok ang sikat agtugtugaw di tirawar. Apay, anya ka di pakariribukan. Awan. Di nakpakadanagan. Alakit din, sumrat kan di taunag. Ang mga no adda umay agpamasahe. Diyak kayat, sumrikak lang di tano kadwa ka. Diyak kayat ngagmay sa ka dito. Anya? Ala, intang rodan di taunag. Sikat talaga, Marlon. Tila aramidam. Wanan. Kat gaputa ti magdarkan. Tumakdarak mo ten. Sige, mapantan di taunag. Ipakitak man ka ni Manang Lin. No agbagay tamat lang. Anya? Ay na, kumporme man nga ibagbagang Marlon. Umay kakit din. Sumratan di taunag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo alawas na puluhan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.